I le suafa manu malo o Iesu Keriso le li i toitu, au te whata lofa mo whawheiroa i atuai le pa ia ma le mamalu o le tātou a inga lotu, ma le tāpua inga i le neitai au. Whata lofa atu fo ia i lātou o tāpua i mai penga te whailangi, so se no fuanga, o le aso sā whaapitoa, tātou te pati patia ma whaamanatu ai, le toi tū manu malo le tātou wali. Ma ia tātou tāpua i le atua.